biro neno kama miera chui ewe kunenwa maber owe chichungu ya ya no ngea ke ma tere tu kino press kama hotel la dia so kama chungi ene dando win look na yet ana tika in kedar magochero kangero all simple man me microphone do microphone dogi ngara chelo wanye ke teacher NTDP kuni anleba jolo li weng ja ke ken your name and your title in the party they are jackie and Arabeyo la kupira chuli ipati DP iroma malo imwara beach kita ye wapege timoni ampia andi ngoba fureti afoy I am Loke Habat, the National Organizing Secretary of the Mighty Party DP, and I hail from Kabale, and I bring you greetings from Kabale. Thank you. Ntale Andrews, my name, hailing from Ginger East. Luke George is my name, parliamentary aspirant in Tororo District, West Sudan. Msubuka Kenneth Sebagayunga, Deputy National Legal Advisor. I come from Mukono. Ania Sara Adong, Mama Zombo, Mama DP, Araye Abere la Magbandera, pa DP is Zombo District, and Tomatute Abere that we won by DP Uganda International Loan. Asiku Maxwell, the Vice President UID, I bring greetings from Helen Sayun, the President of Uganda Young Democrats. Thank you so much. From Koboko District, Western Nile. Thank you. Anyinga Barbara Alwoko, Annabelle, the Vice President, May Women League. Nature Hajara, Chairperson, Women Murende District, National Secretary, Uganda Young Democrats. Jason Alex is my name. Sub-regional representative today. I hail from Kaitawa. Abiti Emmanuel Ewan from Maracha Arua, aspiring candidate for Maracha East and Deputy National Organizing Secretary, the Democratic Party. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Alhaji Makubi Imam is my name, Deputy Vice President in charge of Western Uganda. Thank you. I'm from Isinjiro District, bordering Tanzania and Uganda. Isinjiro, after Mbarara. I'm happy to be here. Reverend Father, Acel kijomo konyi ke tutwale kwaya wadongo chingwa mefoye kwaya yengo tuwa hotibu komwa maono rwenyo honi utela oweng iwoma pat Acel kiwun lutua ana nero kiriye deko wadong ba miteni agalu tutwale Latin Maya Obeno pa Meritek Era yo weo friti ka wot kitini ni Yendo uberu kapiri uberu duong Lutua Anya Norbert Mao Ana ya beru jalo pala la yata Mao dok petum ke komene Ana ela ten kayo e wibie mai ya joli kumberi mafura tika chung. Amino win Loke kama cheguni. Kuna konyi ujemi mongo mawego kwa kinyu tika ngaba. Amito nyang mabe. Loke kama Acel jemi weng ma chakine tie akikine bebe tie. Loba kekena ye achakine pere pero agikine pere Lotua jemi wemi loboni baka las mon pere jemi wen chake titum
mi wa kimbarara unwi jemu time barara damiru ayuni lokum tera me parti donc gindo time barara do toyo lo dibi wendo ngelu tera gi inge president gi ingelu tera mukana weng imo abit mabina nyim gina do dong ene lokum tera be Uganda eno ni enfupia wachobo wabecho ye mabino ni ikingi wabiti lokum tera be parliament nga di mabiberu MP nga gamno magi biberu Kadoro district sub county wabadiebe dong Loke no ni era ye gin mamier wan Loke ye karma watika cherumbarara kindaro poke achuli pemin era wa giduo karme ye ni kui to dano etenge kui dano miero repe da lego ni wandu DP mai achuli weng they don't want to DP mai Uganda weng kumbe ni wetugu wabedana che koni chwa anga kimbarara koni chwa anga kikwere dano bela gonya labo kong twimo jemi ma utime karma yuk pakanti ka waranyim unjo magwako neno machiet amita kwa nkare man memi utam kitana neno kwe kigir make duoni a wang mach eta wang mach ene pe kum tuo ki kume dano chane kwere chao kene iboho pot la bolo nyopot yat mo chidi ya wang mach weko to ento gimna kera wang mach era ya dola pol kare dong ando tua pabe keme ya wang mach ana biro kawate ana be keme ya dola ma okera wang mach yomogo otiga lokom tueru fearless loka fearless ana be diere kikome moko jene ma tulu lawyer mafuru be mede ke tulu lawyer ana yakere yetia ye lawyer wele be yo me ario wọ́n bèèrè lọ́wọ́lọ́ mọ́ Paul wakilu mọ̀lkó ẹnu lókè ní bárọ́ lọ́wọ́ ní káyín an bárọ́ wà ní wà ní fearless kó wà jẹ́ ẹ̀rọ ní ẹ̀mìnà mọ̀lkó mọ́kúnmán lọ́wọ́ dọ́kọ̀chà mẹ́àdé lùtẹ́ra mẹ́pàdé mọ́kú bèèrè wìírẹ́ káyín máìkì ń gítí yẹ́ lọ́kọ́ wọn kọ́mpánì ẹ̀rọ káyín tí kwẹ̀rẹ̀ Simon Boga mero era yela loko won komme pat mayro be ka were kai longbo min ot pa fearless ka che kinu tinu po be diloro anyaga mana ngeyo mana tien pa fearless bagi loni yona ubero ka were bora mana jio tunye eno tami wonna be toy gut ana wachika ana tie ini be mede ke kwan ni po be gir kali be di babani tie gut mero je mara ke me kwere machalo min fearless Lokman madaro lo mera tani bole no jenge konkuya pen minister me justice pero mo golo oya kila monko ni timgir na kuman Dina mele ka utika lar mom kono ka umero biru bora ti yeni ana gol oja weki ngol koro loy lu ngol ko ti yeni gi be bela goya
ento ana romo chimigi yo onyoka titie ana romo donye amiyo tam me teach pa minister me justice donc an ba be wetu je matimo yen lo adoja ale bena go team ki fearless o fearless one ni when one be buj wa an ma lo ni ana be buj abe luzira kwa nyakilo zira kitera na kasongola because mom out of Konya Pere. One politician pay 21 and look more here. It way carry 10 look more Pere. And you Koroa Enruni, and you Materua Kamabe. Primero, big one who premier better way to one. Ana wa kifia is away where can ne. You could become a name. Where can you be between? Aweti bekane wa wene Uganda ni megi Jomo wali oko ni kiwolo fearless awa enuni we waro keme ki Loke we wanen kama kibegori ye endo waro tiu ki kama pa atamu ni enuni ni ange mabe endo mapire tek loyo e wiloboni eme nyangni wiloboni mierwa yinyu beru kikero le mono ke luoni power ginuweo jomo chunga ngerae ni pole pego beru kawacha jimono tiga timekai kumuwao pange mingo loka rimuki ba pura winutir loka geo baspa pura winutir Lomani kogri moinki police fura wiyutin awa jonne ara tikai ara jogo mamegu pingo po wacha ka ngeng mo tika Gweyo kal peko wacha ko ma wiyu Loke awa ki jona weni murngeyo tien Loke minister Minister Bentar Cardinal, kao na iglesia. Minister wade ke president melogo, kichel, kichabira chela. Pero alfa minister mao Bentar minister mukene. Bien Anthony Kamente, ma lupe ki lokwa wan kila diblo kikome. Wana rio na bo ngak mukubukinwa. Wewe ndeni Kamente Loke Uganda. Na bon koko abeda ko bodu wora na wai pingo omuago kije matika time anian Loke madati yo kiko ero fira de zubeda wacha ni umera Amerika weti lok money ata mi ko tika wacha ko ni o ko loka ngo we enuni simple man gitiero Karaman tegi Lok mukane ye Madani ang pen Loke kome Ni o koromo Niko wajingo Niko kibegeo yupiro Araja o Lok Kikama nati madon ji ye Pemane nati lena ni Ajao lupu ko Loke ni kama nati meli tiye nati matit mano roma ke tien lela me Acel alo ke commander me division den ke wacha ni mon wegila chaka kaptar man buani ni guri e kimpe ni fearless ka obino dano betelu la kidi kono mo ko ba mo ba bene pa choro che poro allo ke division commander manye general Katunji bena mi foye pienge mara tete Lok matie arawatini dano mo beri buj dano mati meya malwa gero in permit ni ubin ka foye la joji permit ni ujob ti acholi
bene pende ni dan yukyom twin ngata ye chwe ka dan igiyom no latat wacha uwot mara tika biro General Katunji mine law 4th division 5th division na big memory mine kwa wa tutwale ka omegi wa maloka chane gibiro ka timo rani chot kubai chim ki Nataloe brigade makani manye kano watmon chuwa chini watmon minister kuoro tika biro kai itami minister tiki njoma wajini ubala kiri ni ana mocha opio la kitlo kiri ni mao romo telo wida ma biro ka tilla kiri eno ni pekit mao weyo kadam DPT uki brain power achao tiro general atiro ke brigade commander awai ni Loke ni pelok pa monyo pelok pa police Loke ni Loke politics mawar biro tiwa yobo bien kan gangwa ngani moma ke oro kan katiji no tija yokelo eto kan wa de kan wa miro kan de kalwa to waromo dakiye pero to waromo rio pe o mai pade bien man ganchuli pero wane miro gwa donc primero akupe ki DPC awai ki DPC ngoma tiga time waini gen emero ka security awai security be awai administer be na mero security la jendong twinda ja opie endo wajini ende be twalo 99 mengono wi mehado wegi en me 99 makono tika kore me makani ene do lo hedo ana wache program awai DPC wana tika biro ana tika dana matika loka yo me Acel ene me cherogan weke tira choli mamete kunu Mario Yero wachere the officer wekembe kilako membere kikunu kai baraja endo office tianti tiabichen office no tia lora kauno betana huoni ono watie ono kiki no ti ambera tera kero tia ki office kunu kado made me biri di bakai wek lega otum beti kinu mo ma be te to kutwal jomo kubero ka bangulo nia ma beti akon fearless biano mina yo bero RDC anya ma o me arabe nyeti enuni logatata ni miero joko bene to matika kwa juneni umuto okwe Uganda litika marach kambi mo bebe idokwe donc tin biro la kany amito ne ataru tetibu atitaru tetibu we oyue tetibu enuni no arabe pegaba unne ngoma no betima unta mi ngoma no betima no arabe pege ko penye ko kono tikai wa kumberi kono no pegale mo biru kai kawaita wa do karo un bulu maulo watani ukun waro ambera bel bulu bel ana queen umero pi mangija ta ala kere
parliament ke mwaka piere o ya bor inge mwaka pa awera parliament ma miro ani kuma peni ngare mondo ya kikwi la jen abina ta hotel Gulu district wa hii Gulu district ucherumaro ukaro wa kiso Gulu do district na maje lutua umuki ye lutela malu polo bien lutela enini una yo boli kikui le wiji wiu Nikono ngari miyo fia leskona ngape miyo ngari bolo koke bolo ti dong na tukine endonko oye dano padano bolo tera ini mano nyuani ini chana mira Acoli waji regu kwere ngei Pieri karme kui Daro lolo mamit Daro pogo chene Wala gembe no tia pogo chene Kanga ta jui pe pogo chene Pingo odong tia pogo ne karme kui Mane do aki kwere Matindo iye yung mutuan me nini Lutua ana binu kai kawajuni Uganda eni je kamarai nyerbe kidano maki woro duane ana do yo pade onodonki mi oda ni mo nyero a ata ngunu neno kita kuja wa akwe Piratek ngara chera menge yotije pero wa madid dawe tangi dinge dan jemi wen ino ngara motika lo talwa ene dong la diro do ginu moni dong loyo Damir ceka kitman macam dola. Pada energy in district Madori di Mahaya Pierre Rio ya beach no makar. Tipping off pada metika don. Lutera metika tele kani. Neno pero pada bemini ule witch kong. We are just teach kajen. Kajen uriem dia oweng enoni waya anda kerti kulu atamu yupo ana ya konju mo apiera ko mwenu ya mwen metere sie kuineni ana porro eta nyan kira chuli mabe kare enoni jomano tika tele kulu tutwal Onyo ya chuli maping Ono jomadon adek Ono che megubeti bikombe Ono che Charles Salai Ke George Abola Nanman Mite enyut kwa ke ena ye te eloe la wore Marakati kulu Alu omera kumregan Awe kumregan Johnny Nier wachwa kiyo retirement Uno watino mada Anwa ana pieri wa boro Ukumugua kweno mega pieri wa biero Ana keme kime kubeti bikombe Maano tek loyo ma Kaimwini irika iluonye Karegan Ukeme kijo jabola kinichal salai Watugi gonyo kurugo Dano cha obera gonya Wana chero kalogo lopa Acoli Kaki yeri me beruon kome a bit Pero ni pe fearless Wada Acoli Pero ni ena ye kuya ping Owindono Chief Justice tika a kitunkai Me madoko bele yukatia
kitung kai anga obele katiendi anga madiri le katien jana ni luo enuni aye pe ko matie ba dige pade ko beru di no diga ye la ye pade lam ki formality pingo lam pade ripe bira tere wiloni peke Loke ni lutera beda anma loni wada wani le lo jora ma pe wache wada damo maro wada charo kitu neo kani lutiru chiro wa pe wo winyu la chendo wa mbele wanu jora wani yo we mera in babara yama ena yo joimo ka juli te kem mainero won gang tika do ko lori mukelo anyogi power food ka yero ki Gweyo ka kere ka vera tere ode eni nene miti ke nero lutino wa burite baraja eni nene miti enbero penya kumeno waweni wati katie madom wa mako chingwa wani kanon wota chora kulu tugiloke ojo enu ni egin na wan mero neno ne pade Loka pati giretie eno ngare mo magi ngol pene ki chik me pati ke yiji ka nempo ni magi ngol peni ki kung me pati yiji we ane anki ngol pena kichi Acoli pati warabiru no la chen pero mani angani eni do wa chen pati kumberi mwa pieru wa big nyeru dom uwe kumberi ati katika tam ni nyeru wa keru kamende mariba Acoli wen Gamete pa Acoli mapentik ye anaya minister mapentik do ye o ni district ma Acoli miero di kaje gina do ngare mekero chikeno ni di we ko beki gamete madi manero mabo ero kumberi no district mo peke kero me konyo jangi we char betika neni loka ngom wai Loka poko chene magamente twalo pekea loha lutua ka olitika wang iriemu yo matika riyo maju ni yo ni no chamla yata na kono moyo tiena kongo lutini tie o akitika wang jemi ni tika wang pingo iriemu yo matika riyo maju kumberi matika wang Loke Acoli Loke mo wincha tar je babala wan be dokwene wan be digamente ujui ko Acoli biara Acoli putero ne no gamene ni rugo Acoli peni wan de don logo la wo de ba arwatini roma ki riba tabo kila tuo la tuo doge chere in ki mit doge ni no be ra iwoni ngalo ne ni dekche eye kita wiki chene tika ngalo wakwere ni ingome ni wen pingo ko chan in pe la tuo ni kidwa chamba kikene ni John kuman pingo